phezulu omnyama ondlela zimhlophe enhla nasezantsi uyakhuleka unogwaja ozikho ngekhundla igeza lentombi ezidle umfana ke wakwaNongoma ehlala Nkosi osuthu ukhuleka komhlawelingane ngwavuma ngiyakhuleka ngithi bayethe wena waphakathi kumalume lapha eSwatini thithi bathi magolagwala ngikhuleke kwidlula mithi kithi kwakhangela ngithi bayethe ndaba ezitha njengamanje ngiphahlwe okhokhovula ngiphahlwe umkhulu akufuna ukuthi uzubuze ukuthi bakanjani. Eduze kwami ngiphethe umkhulu umhlanga insizwa sendumo insizwa kakhubani begcikeni mkhulu asibingelele namhlanje kwinhlaka production. Sabingele kakhulu baka ngonyongonyo odume kakhulu ngabafana abafishane ungangifunda umqondo futhi ungangilandeli ngivuthela ngempama akangonyongonyo futhi ungangifunda umqondo uzokuvuthela ngempama bese ngapha eceleni kwami suka madoda bathi incushe katsheni. Yebo njani siyabingelela abafowethu enhla nasezantsi lobingelelayo umkhulu incushe lo into ephuza kwezindiziba. Ngithe mangifika la Goli ngabona isimanga izinyanga embili ziyakhona ukucommunicate ziyezwana ziyahlanga isho ukuthini lento mhlanga dokotela? Lento isho ukusebenza kwekhubalo ngoba sizinyanga kubuya kube khona la esibuya hlale khona phansi sibonisana ukuze abantu baphile. Mkhulu yeah baba isho ukuthini lento gatsheni? Into ebalekile ukuthi sizwane